nyuma tuza kumusaba kwihana kugira ngo ikibazo cyo gutengwa yarafite gikemuke. Twese ko turi batatu twaragaragaje kumwindinga ariko birangira yanze. Atubwira ko ari ntacyo afite. Dukomeje kumwindinga aratubwira ngo nidushaka tumureke, nidushaka tumukore mu kanisa. Ayo amagambo ye. Dukomeze kumwindinga aratubwira ngo tureke kwirusha. Turasenga, turangize gusenga turataha. Kuri ubu umuvandimwe cyo kimwe n'abagenzi be yari hanze ikanisa, kandi arangije urugendo rwa hano ku isi ari hanze ikanisa. Ubu yari mu maboko y'umuryango gusa. N'uyu munsi kugira ngo tubashe kugira icyo tuvuga mu rwego rw'itorero nuko twabisabwe n'umuryango wacu. Bityo rero mu buryo bugaragara ushingiye ku byanditswe biri muri Matayo 18:17 arangije ari hanze y'ikanisa kandi nako ashingwa. Ariko mu buryo butagaragara twe ntacyo tubiziho, Imana ibona bitagaragara niyo ibizi. Gusa icyo tuzi dushingiye n'ubundi dushingiye ku cyanditswe kizi impamvu iki kibaye. Dushingiye n'ubundi ku cyanditswe kiri mu Itangiriro 18:25. Imana umucamanza wo bari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Yohana nanone kandi mu Byahishuwe 22:12 nawe yaravuze ngo Imana izagororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nanone kandi ndangije nongera gusaba Imana ngo ikomeze itange ihumure mu mitima yose ibabaye. Igitorero naha bigarukiye, turaza kandi twese kongera guhurira hariya ku irimbi dusezera umuvandimwe bwa nyuma, ariko nta kindi gikorwa cy'itorero cyongera gukorwa. Twari twavuganye n'umuryango ko na ziriya ndirimbo zitaririmbwa, ariko sinzi impamvu babikoze. Ubwo rero turaza twongera kandi guhurira hariya. Reka nsabe umuyobozi w'umuryango aze akomereze ahangaha, mukomeze mwihangane. Mwese muri aha kandi abo dusangiye amasano menshi adusobetse, kandi ayo masano akatubera imbaraga no gukomera, kandi ayo masano twese umwe muri twe akaba yaha agaciro kuko twayisanzemo, kandi ukaba ari umugisha. Kandi ayo masano akaba ari yatuma dufatanya tugasangira ibihe by'umunezero, ariko kandi tugafatanya n'ibihe by'umubabaro. Kubw'iyo mpamvu no kubw'izo mbaraga tuvuye kuvuga zifiteho aho zikomoka naho zishingiye, niyo mpamvu uyu munsi w'umubabaro twese twisanzemo mwashoboye gutabara abangana batyo. Iki ni kigaragaza ko turi ubwoko bumwe, iki ni kigaragaza ko tuvukana kenshi. Rero mwese abaraha, reka mvuge ngo tubahaye mpore mukomere. Reka mu buryo bw'umwihariko mpereze mpore umuryango w'Abongera wabuze umwana ari wa Musirimu. Umuryango w'Abongera tubahaye mpore, kandi tubivuze iyo mpore tuyitanze ivuye ku mitima yacu. Mwumve yuko tubahaye mpore, tukaba tuvuze ngo mukomere cyane mwihangane. Duhaye mpore umuryango wa Gasegege uraha wabuze umukwe. Musirimu yavutse kwa Gasegege, ahavuka abaye umukwe, kandi umukwe buriya n'umwana. Rero umuryango wa Gasegege namwe tubahaye mpore, kandi n'umuryango wa Kongera wabahaye mpore mukomere. Duhaye mpore umuryango wa Musinga wabuze umwishwa. Umuryango mwumve yuko ibi bihe by'umubabaro tubisangiye twese, namwe tubahaye mpore.
hari ikintu ngiye gushima ku kuntu umuryango w'Abongera n'umuryango wa Gasegege bashoboye kwicara, kuko babivuze bicaranye kenshi baraganira. Icyo ngiye gushima ni uko uyu munsi uyu muko wacu aherekejwe mu cyubahiro, aherekejwe neza, kandi aherekejwe n'imbaga y'abantu benshi kuko mu birora kuko bisa. Ndashima nuko muri uku gutabaruka umukwe wacu, umuryango avukamo n'umuryango yashatsemo, nta magambo mabi yahabaye, kuko baricaranye kandi baraganira, kandi Kongera yabivuze. Rero kugira ngo tutizimba mu magambo, natwe twababajwe n'urupfu rwa Musirimu. Rero nkaba navuga ngo twese abakwiye kuvuga, mpereye ku muryango wa Kongera, umuryango wa Gasegege, umuryango wa Musinga, inshuti za Musirimu, abaturanyi mwese, iyo mpore dutanze ni yacu twese abaraha ndetse n'ababikurikiranira ahandi batarahanda kuri musozi. Rero natwe hari uwashimye aravuga ngo arashimye ko Musirimu asize, natwe turabishimye ko Musirimu asize. Rero nk'umuryango wa Gasegege, Musirimu yasize imfubyi, ariko umuryango wagennye inka, shikiriza umuryango kubw'impamvu z'imfubyi zasizwe na Musirimu. Iyo nka umuryango wagennye iraza gushikirizwa nanone umuryango w'Umusirimu. Ibisigaye nidukomere twese, aheza ni mu ijuru. Murakoze. Abantu mwese muhaguruke. Turasaba ko abantu bahaguruka. Murakoze abatunganije iyo gahunda. Reka dutangire gahunda y'uyu mwanya mugihagaze mwese ababishoboye, keretse umuntu nyine ufite intege nke mu mubiri kwicara kibuzo kirimo.